कैसे बताए क्यों तुझे. Jadi jalan cerita pun dari Yak Cok ni dari Aceh. Dari Aceh berangkat ke Jakarta. Untuk Jakarta filmnya kehidupan di Jakarta. Nol-nol. जाने ना तू जाने ना तू जाने ना. Kan untuk Yak jemput ni Kak Indah atau Siva? Jemput di bandara atau Siva? Mana cuma menyambung Indah merempok jiba hotel pun dia. Saya jemput lah hotel. Ya. Jadi terus kenal lah. Emang ka dari awal mengon ada lagi. Jadi terus kenal sama akrab lah mengon saya. Berarti tujuan pun di acara TV. Acara TV, brownies, Trans TV. को बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे. Oke, sekian ya bosku. Dengan Bang Rahul asli super mirip. Hana obat yang kentai Aceh. Nyaman lah. Nyoka? Hana mayang kita nyok. Hana mayang tak merempok. Tiga. Pendena. Tu JDK.